Goko ni kwa Kikuyu o podcast. Hena gastori kara happen kule mwena wa Embu, and ladies and gentlemen, leke ndikarie kukahuso no koni jereiru hanini. Mwalimu areyuragire na arandika arauga atiriri. Okay, gitumi kia mwalimu uyu kwiyuragai aretwo Dennis ni riri. Ni tondu ni atigirwo ni muhiki kana muhiki akimuhati break. Na riu we akiandika marua akiuga atiriri ndangihota gukiririria ruo ruu tondu ni endete muhiki uyu muno. Na hau arauga ni ekwiruta muoyo na akiruta muoyo uyu Dennis mwalimu uyu murona haha o. Ikai andu mahuanaga atia, ladies and gentlemen. Ukeruta muoyo ni undu wa mundu. Ukanyua dawa ukeita ni undu wa mundu. Yeah? Kote na kugositi my friend. Ni ngunyua dawa ni ndaregwo, ni ngunyua dawa ni ngwita. Ko anyway, muthuri aracokira uga atiriri toni akiandikire ale mundu uri urenda organize mathiko ni augire MCA fulani aga mundu uri gwika atia na atigate jina bisheno ni igekirwo hari ithanduku-ini na rauga atiriri agathikwo date 14 muthenya wa Valentine Wednesday. Na to uguo tu arauga atiriri mundu uri ugathoma Eulogy. Eulogy ni mwiki uramutigire ni agathoma Eulogy, ni akarugama hau na Eulogy athome mutigaire arahurukire. Just imagine. Guria terere by the way. Na ni oido niguo ngoetwo ngeciria na the main video horo ni uyu. Mundu ni ta kirumi atiga. Tondu kiu ni kirumi. Tondu andu a family magiuga nio me gubanga mathiko macio ni ugite mundu uri kwenda bange ni hegukona thina. Ile tiguo. Agathikwo muthenya ungitiga wa Valentine. Ai itakuwa shida. Ni gukumira maundu matai mega thiini wa family ucio. Family yo. Erere muhiki amutigire agia go show off muthenya wa mathiko athome Eulogy. Hau naho atia guthiaga atia ndirakenda muni chanue yani chanue ni bana. Muhiki uyu agia go show off muthenya wa mathiko athome Eulogy ugathia atia na mwanake ugite atiriri muhiki ucio amuregire ni agathoma Eulogy. Hau naho atia guthiaga ate ugungikana kinya ni hau. Ha guys, ya ebu ni chanueni tondu ni ya ni hadigithia. Yeah, ntaka mwana kage na ku wito na story no aganda muchapeire hingo enge. Kamwana ni kwiyuraga keyuragire na kari kamwana kanini kari ga primary gakiyuraga na gakiuga atiriri gatigire kandika andu bethe ibuku-ini gatigire kandika andu karatathi-ini ndeyuraga ni undu no na muthenya wakwa mathiko ukarugo shabashi. Ndakora muthenya ucio mathiko shabashi ciagaragaririo my friend. Godi chapu karanga chapo we ciagaragaririo ma tondu mundu uyu ni atigite undu ekate auga. Hendo mauga atiriri ngithikwo ugathio o no gathikwo handu fulani no naya no nio magirwo gwikondo fulani na uguo niguo exactly guthiaga ngithikwo mukwa juri agoragwo naguo ngobire yakwa nyendete. Ona hena mundu ari uga atiri nie ngithikwo ngaigirwo ngirigana rimwe aha ngathikwo na bia exactly that thing. Na hena mundu urakagio ni family yake pio kuna andu manarakanio ni family ciao pio ukaigwa mundu akiuga nie ngithikwo mugathika na title deed. Maundu macio mana happen na gutiri undu mungika title deed ithanduku-ini agathie nayo mugiete mzai mwenda kugairwo mugunda agatia ora mugunda na maundu maingi pio mzai nake akamenya ndahuruka mutoine mugiete na mugunda uyu title deed wacha niende nayo. It happens. Nunake mundu jina mwalimu araugie jina kuria ekwenda guthikwo niku ni mahete karugano gothe gathikwo handu fulani. Now ladies and gentlemen, okay, we no wiyurage ni undu wa wendo ni kiugo wendo. Wendo ni uturaga na wendo ni mundu ni igua wina ruo muno ungitigwo. Aria mana tigwo hello mundu ena ruo aiguaga aria twana tigwo hena karuo tuiguaga
Are twanatigwo. Twanatigwo we. Heartbreak. We. Kahoro heartbreak ukona. Kahoro heartbreak. Nyo kaiwe. Wathi urere-ini kanyita kamera ingeti ukambia kurira. Rukai ndokire thino niki. Riu mwathani riu rukai baba. Orimo mutheri. Hey. Njuka heartbreak wo. Ukaremwo ni kuria. Orimo. Hai. Mundu ucio mutigite mwana nake. Mundu ucio mutire mwacia ati uria mundu uga ati ni kuigana. Nona ungiko hikanitie. Mutumia agutige. Na ni agutigira ciana ka muthuri agutigira ciana. It pains. Yeah? Tondu hena karugano karia mukorwo murutanite andu fulani. No ati muhiki, girlfriend, boyfriend, girlfriend agutige. Ati ukagora kiria. Ukagora daria ati unywe. Kutai na akiri we. Ati kai akadige kuga. But maundu maya mekwo no ndu wa mbere reke ndimwire ukingira thiini wa relationship yothe wendo, that is relationship, ona kuhikania waingira thiini wa kuhikania we mwenyewe amba wiyende to maundu maya mahapenji na kiko-ini wiyende no menye atiriri, be ready for anything. Mundu ucio wonaga ahuona angel, mundu ucio wonaga akwendete, mundu ucio wonaga umwira gundu agwikire no agaruruke na no agutige. What will you do? Mundu ucio kuonagia wendo oguo no agaruruke. Mundu ucio thia ukiganagira andu, oh my wife guys, my wife, guys, ladies, my husband, my babe, and my honey. Eka no ocio no akugaruruke. So you must be ready for anything, guys. Tondu mundu ucio no athia kugaruruke. Ta shaitani mwikira mundu kiko kagaya kan relationship kagaya and mundu athie ni kuita mundu athie ni kuyuraga. Never. Wiyende no menye you have your own life to live. Do your things, guys. Nigurira do your things. Ndogana ko thiini wa relationship ukiuga ati unategemera mundu ucio ngi muno. Acha wifundithie kwirugamia na maundu maku. Ndogana ko ati wina kategemeo handu. Wifundithie kurugama na maundu maku na atumia aria muikara nyumba. Taumai, tokeni kwa nyumba. Tokeni kwa nyumba kabisa. Mwirutirei wira. Wina muturire waku. We tigana muthuri waku ucio provide again. You have your own life. Iyo ndungikika. Yake utiga. Ada utiga ni gukambia gwetha wira. But relationship, you have to love yourself. Ati weite ni ndu wa mundu. One wa Yakwa podcast. Moni manyu mariko. Thank you gama twine. Amrathime. It is what it is. Make sure you subscribe to this YouTube channel.